Om Swastiastu. Punapi gadrali sareng sami, mogi-mogi sareng sami ngemangguhang kerahayuan. Ya diasun iraga durung presida kecunduk. Sakewanten nenten nyurudang semangat iraga melajah. Pemekasnya melajah bahasa Bali. Sanika anggen ngerajegang jagat Bali druwene. Ring rahinani mangkin, Bapak pacang ngaturang sub pokok bahasan sani pacang kepelajahin ring semester siki. Sedurunge punika, Bapak pacang nyinayang angge. Pak mewasta iketut Adi Andri. Bapak mewit saking desa lebih gianyar. Bapak embas ring benua pelakutus Desember siu sangangatus sia dasa. Sani makin, durus piar sayang napi mantun sani pacang kepelajahin ring semester siki puniki. Durus. Bahasa Bali kelas pitu semester siki. Materi-materi sani pacang kepelajahin inggih punika sani keping siki Orti Bali. Sani keping kalih Pidarde Bahasa Bali. Sani keping 3 Aksara Bali ring software. Sani keping 4 Nguacen aksara Bali. Sani keping 5 Basita Paribasa. Sani keping 6 Prosa Bali Purwa utawi Satwa Bali. Indik buku sani kaanggen inggih punika buku Udiana Sastra. Dados download ring link sani wenten ring deskripsi. Inggih punika iwau sub pokok bahasan sani pacang kepelajahin ring semester siki puniki. Ring pertemuan selanjutnya Bapak pacang ngaturang sub pokok bahasan sani keping siki. Sani makin puputang Bapak antuk Prama Santi. Om Santi 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 Om.